ku onha ka ndhambi kumbe lama i mahungu ya SABC ya Xatwi suka Studio 12 Auckland Park eJoni. Ku onha ka ndhambi swi ya swinyanya eLimpopo, Mpumalanga na xifundzhankulu xa KwaZulu-Natal. 13 wa vana va xikolo va lova eka nghozi ya movha na lori eVanderbilt Park evudzongeni wa Joni. Mhaka hina lama mahungu ya Xitsonga ka SABC 2 kasi ya kumeka eka channel ya mahungu ya SABC lehaye eka vahaxi bya DTT. Riperini, President Cyril Ramaphosa u endzele masipala wa Nkomazi eMpumalanga ku ya kambela no hlela hi laha khombo ra ndhambi ri nga onha kona. Ku vumba leswaku ku ta laveka kwalomu ka 2 billion wa tirhandi ku lunghisa mabiloho, magondzo, miako na swin'wana swilaveko leswi nga khokhoriwa. Ramaphosa u ri mfumo wu fanele ku kuma tindlela ta kahle to tirha na makhombo lama vangiwaka hi ku cinca ka maxelo emisaveni. Roads are destroyed, children cannot go to school, and houses have been washed away, and valuable infrastructure has been damaged. So that is precisely what we're going to be looking at closely. Our Minister of Finance is in Davos, but we're also briefing him, and we are going to see what interventions government is able to make. But we're also grateful that our rescue and quick response agencies have been really up to the task. They have responded extremely well. The South African National Defence Force, as well as the emergency services here in the province, here at local government level. So as government, the response has been quite effective. Obviously, we need to do more to deal with disasters that continue to befall us. Mindyangu yo tala a va ha ri na makaya na vutumbelo. Mapatu ya onhekile naswona mabridge ya khukhuriwile. Leswi swi siya vaaki vo tala va nga ha koti ku huma eka miganga ya vona. Timpfula ti ya tina hi matimba swinene tiko hinkwaro naswona leswi swi vanga ku onha. Loko a vulavula ni vateki va mahungu namuntlha eMpumalanga, President Cyril Ramaphosa u ri mfumo wu fanele ku tiyisa xandla eka mhaka ya ku sirhelela mbango. Hi mahelo ya vhiki, mfumo wu hlambanya leswaku ku na xiyimo xa khombo eka swifundza swimbirhi swa Mpumalanga na Limpopo. Nhloko ya xiyenge xa timhaka swa ndzindzakhombo ku nga Dr. Elias Sithole u vula leswaku va ha ya emahlweni na ku veka tihlo ni ku hlayela ku onhakeriwa loku nga va kona loku nga vangiwa hi ku khukhuriwa. We have got our teams on the ground where they can advise the community if their areas are going to be flooded, and then we're able to relocate those communities into the safer place. We know that it's a schooling time. We are working very close with the Department of Education to make sure that the children who are going to school are very safe. So those kind of mechanism we are actually we've put in place to make sure that our communities are safe. Vaaki va le Jozini eKwaZulu-Natal na vona a va ponangi. Tindhawu ta vona ti khukhuriwile naswona van'wana va vona va komberiwe leswaku va huma emakaya ya vona ku ya tshama eka tindhawu leti nga henhla ku ringeta ku va ponisa. Ekhaya lami kunzima kabi, amanzi egcekeni endlini, angena endlini, wardrobe wami usemanzini, ikhabetho lisemanzini, imfuyo, imbuzi, inkomo, ezinye ziyafa inkomo ngoba manzima amanzi. Ephalaburwa eLimpopo, vaaki va vilela hi ku kayivela ka mafurha yo fana na petrol na diesel naswona mabindzu yo tala na vona se va vilela. Leswi vangiwa hi leswi mapatu ya nga tsemeka swi endla leswaku tilori ta ku rhwala mafurha ti nga koti ku fikelela xidorobana lexiya. Dikoloi tse di bonka kwa gae a di sa ya khona o ya pateng, je di be di ka kwa pateng a di sa khona o ya ka gae. Ke bothata re na le bona gona bja le mo. Loko swa ha tano Kgetsa Muthusi wa South African Red Cross Society u vula leswaku swikolo eka tindhawu tin'wanyana ta Mpumalanga swi khumbekile nakona swi boheka ku pfala.
As a humanitarian organization and auxiliary to government, we have been on the ground. We've activated our teams to conduct assessment on the field and also assisting in distributing relief items. But we've also been providing psychosocial support to families that have been affected. Ntirho wa ku lavana na vafana vambirhi va muganga wa le Maxiximali ehandle ka Phalaborwa eLimpopo wu ya emahlweni. Ntirho wu tlhele wu sungula mixo wa namuntlha endzhaku ka loko wu yimisiwe vusiku bya tolo hikokwalaho ka xinyami na leswaku swi nga ha va na khombo eka vaxindzindzakhombo. Vafana va malembe ya 15 na 17 va khukhuriwile hi nkarhi lowu a va ri enambyeni wa Selati lowu nga tlakuka swinene hikokwalaho ka timpfula ta matimba. Kasi vaaki va le Bojaji eBulobedu va ri ndhambi onhe swinene hi tlhelo ra vutomi bya ntolovelo. Mabileho yo hlaya ya ndhawu liya ya khukhuriwile leswi endlaka leswaku vaaki va le Bulobedi va nga ha koti ku hundzela ka miganga yo akelana. Timpfula ta matimba leti naka exifundzeninkulu xa Limpopo ti kavanyeta vaaki va le ka Mojaji. Mapatu ma onhakile, van'wana va le ku ringeteni ka ku malunghisa, va kombela leswaku mfumo wu nghenelela. Pula e re amile kudu ka mata bontsi ba borena e re sile re sena ditsela bjale ka ile bona le ka mo morago ke magobi fela tsela ya o ya gua le o ya gua a e sa bereka batho ba ile rono ba tsena ka mo ba shumisa digoloi ba beleja gore ba bie digoloi ka gua ta sore ba khona o buda mmusho re bereka thaba o ka re thusa kudu ka mata dipato ja bona di tshenyeile mabridge a boela na bjale batho ba tshwanetse ba crosse nuka ba tshwanetse ba jiga ba ikhole bana ba digolo ba digoloni so re re bela government lore ba ema ka maoto ba tla ba khona le area ya borena gore o tshinyade ala ba le game ka pata ya Mojaji Bulobedi ka bosini ba borena ba tla je di tshinyade re re kubela re ba ba re thuso dibulaje ja mataka le bidi re tshenyeje ka mata re na le toilet sa mathomo go re lla ka bana ba isigoloni ha ona batra iyo digoloi je lengwe le isubetele ntšijo ke le telbimo ha re na tsela. Hofisi ya maxelo ya tiko yi vika leswaku nkwangulatilo wu nga ha sungula ku vonaka mayelana na ndhambi leyi nga hlasela tindhawu tin'wana ta le Limpopo na Mpumalanga. Hofisi yi vhumba leswaku ndhambi yi ta haxa vhiki leri. Kusukela mundzuku hi langutele leswaku mpfula yi sungula ku hunguteka, hi langutele mpfula ya kwalomu ka 30 kufika ka 60 wa tiphesente eka swiphemu swa n'walungu vuxa bya tiko, that is xifundzankulu xa Mpumalanga na Limpopo. Hambileswi hi kalaka hi nga langutelangiki mpfula yo tala swinene, kambe swa ha koteka leswaku ku va na ku khuluka ka mati eka tin'wana ta tindhawu hikokwalaho ka misava leyi nga tala mati. Misava ya tsakama leswi vulaka leswaku hambi ku na mpfula leyitsongo yi ta endla ku va na ku khuluka ka mati. Mpfula leyi nga va na yona yi vangiwile hi system ya ntshikelelo lowukulu lowu yi vitanaka ku i a tropical low pressure system. Hi yona leyi nga endla leswaku ku va na mpfula yo tala. Malong te mahungu ya SABC. Hungu leri landzelaka ri nga ha karata van'wana ngopfungopfu vana. 13 wa vana va xikolo va lovile loko xipazana xa ku va yisa xikolweni xi tlumbana na lori eVaal edzongeni wa Joni. Van'wana vanharhu va le ka xiyimo xo biha exibedhlele. Mhangu leyi yi humelele nampundzu loko vana va ri endleleni ya ku ya exikolweni. Timbhoni ti hlamusele hi laha nghozi a yi chavisa kona. 12 wa vana va xikolo va lovele kwalaya, kasi un'we u ve a ya lovela exibedhlele endzhaku ka nkarhinyana. Va mindyangu leyi nga loveriwa va karhateke swinene emoyeni. Bukamuso is my cousin. She is a bubbly person, you know. She was a bubbly person, and the first day I high school. And it's a grade 8, and the first time we associated transport ena, you know. Yeah, ona thabilo ya sekolo. Kanti re tlahlela ke tsietse re hletseng. So go tlile bohloko as family ha mkgobo.
Re kopa fela ntate Njima Belego. Ntshamo wa palamende wo lavisa swihehlo swa vukungundzwana na manyala epalamende wu tlhela ya mahlweni. Mhaka leyikulu hileswaku Paul O'Sullivan a nga lavi ku ya ka ntshamo or u lava ku nyika vumbhoni a nga ri kona laha tikweni. ANC hehla O'Sullivan hi ku nyadza palamende laha yi tamaka yima hileswaku ndlela leyi a languteka ha yona a yi kahle. And we are very convinced that the position we adopted earlier on as a committee shall be sustained, which is that the man has to be called physically before the ad hoc committee to explain his role in the security environment of the South African Police Service. Umkhonto wesizwe party yini matitwelo lama fanaka laha yi kombelaka komiti ku teka goza hi xihatla ni ku tirhisa tindlela hinkwato ta xinawu. We must use every available mechanism to bring him physically to the committee. We can't be found wanting. The legal team must assist us with all the available legal mechanisms that can be used, and it must happen within the twinkling of an eye. We can't delay any further, Chair, because already he has shown a sign of refusal. Ile tlhelo EFF yi tsundzuxe mayelana ni ku hlwela ka ntshamo laha va vulaka leswaku vumbhoni bya O'Sullivan byi nga va bya nkoka eka xiviko xo hetelela xa komiti. I don't even know how many witnesses have not mentioned his name. So I think his testimony is going to be impactful on the actual our final report anyway. So I don't know how the supplementary report will work, and we're not opposed to it, but we would just need clarity on how that will work. And the danger is also that he ends up being left off the hook. Swirho swa palamende swi pfumelelani leswaku O'Sullivan a sindzisiwa ku ta emahlweni ka komiti laha DA yi nga tsundzuxa leswaku ku nga honisiwi mhaka ya nkoka ya vuhlayiseki. Sullivan, Chair, I have no difficulty with the members wanting him here in person, and I don't object to it, and I don't wish to say anything about it. All I'm saying, we need to be a little bit careful. If we force him to come and he does get assassinated, we will have to deal with that fallout. Komiti tlhela yi languteriwa ku twa vumbhoni bya khale ka nhloko ya IPD Robert McBride Mundzuku. O'Sullivan a nga kona laha tikweni laha swi tikombaka onge a nge vuyi komiti yi nga se heta ntirho wa yona. Hambi swiritano swirho swa palamende swi tama swa ha ri ni ku tshemba ka leswaku u fanele ku byarha vutihlamuleri, hambi loko swi lava leswaku komiti yi tlhela yi vitaniwa kumbe a kuma xileriso xo ta emahlweni ka komiti. Yisa mahlweni mahungu eka SABC kasi nghena ka mahungu ya mitlangu. Mphikizano wa AFCON na khomeriwe eMorocco u fike makumu tolo laha xipano xa tiko Senegal xi nga teka xidlodlo xa AFCON 2025. Kasi emoyeni sweswi kumbe kwala studio hi na n'watipempe kumbe khale ka n'watipempe kumbe mutivi wa swa n'watipempe ku nga kulukumba Victor Hlongwane. Zinjiva yi amukereni. Inkomu na ku xeweta valanguti. Yes. Mphikizano u fambini mavoni mavhiki mambirhi manharhu lama ma nga hundza a hi ri eMorocco mahlweni kwa mari leyi hi ku angarhela officiating kumbe ntirho wa n'watipempe hi ku vona u fambise ku yini, u fambe njhani? Loko tournament yi tlanga yi fika makumu hi ta ku u fambile mara a ku ri na swiganga. Loko karhi u famba swiganga va zamile tate Patrice Motsepe ku vulavula ku hey swiganga leswi se swikulukumba hi fanele hi tlakusa tigere ku hi kota ku hundza la swigangeni leri. Ya u fambile mara swiganga swi ri kona. So tatani a hi languteni ka ntlangu wa tolo. Xipano xa Senegal xi ze xi xungeta ku lan'wa xi tshika ntlangu xo ku a va tsakangi n'watipempe loko khome ntlangu tolo. Xikombiso i ku va howisile n'watipempe a ku goli leyi ya vona a hi yona a yi hlayiwi. Va n'wi komberini ku ri famba cheka le ka VAR a nga swi tsakelangi ku ya cheka u te u yi vonini yena hi matihlo a hi yona. Kambe loko va na penalty ya Morocco u tsutsumile a ya cheka le ka VAR. Kasi hi nkarhi wihi n'watipempe a fanele a cheka ka VAR swi va swi endlise ku yini ku ri a ya kumbe a nga yi?
mi ta tsundzuka ku N'watipepe u teka xiboho ntirho wa yena ku teka xiboho so VAR ya n'wi pfuna hi ku langutisa video hayi yena yaleyo VAR yo yi n'wi vitanaka so loko yi nga n'wi vitananga swi vula ku yi chekile yi kuma ku xiboho lexi a nga xi teka xa va enerisa loko va eneteka hi xiboho lexiya ya ku na need va n'wi nyika decision ku no eneteka that's why a nga yangi leyo a na vhele loko hi ya hi nawu ku ve na infringement la hakimi na misa lowun'wana neck or neck va phushanile now wu ri yini when two offenses are committed at the same time the referee will punish the more serious offense so two offenses have been committed there's a push and a push which one do we punish the one that enters a goal loko munhu a kora ku ri ku endle i tshove nawu na wu ri yini a ku loko hi ya ka low number 10 wu ri lowu munhu la koraka a nga fanelangi a tshova nawu so u tshove nawu a kora then N'watipepe u swi vonile ku ve na push and then a punicha push mi n'wi blame yini N'watipepe kwalano i goal ya Senegal i goal ya Senegal a hi yona hi mhaka ku no misalo wa Senegal a nga fanelanga loko a kora bola a phusha vanhu so ka N'watipepe swilo swo saseka hi swilo swa ku saseka okay a hi languteni ka goal ya Morocco ya penalty a ku ri penalty hi ya ka leswi va ngo i holding ku nga ku khoma munhu a hi rugby wa tlanga i khoma so la loko i khoma munhu ku na leswi va ngo i impact va humini kambe va tlhela va vuya va fanele va xupuriwa a ku na ndlela yin'wanyana ku va humenzeni ka ground and va ve na lucky ku no u nyikiwa 15 minutes loko yo 15 minutes u nga se vuya tswe hi chayile and then se ku ta xihloka ke xi fika xi ku wena hume groundini ni ku hi permission a wu na permission watla and then xo hetelele ku no the next AFCON a va pfumeleriwi ku nghena maybe na World Cup leyi va nga qualifier hi ku Infantino a ri kona and communication ya CAF ya FIFA yi famba via CAF so CAF a yi ta fika hi ku no vanhu lawani phela VAR hi yona yi vitaka N'watipepe ku tana mi ta vona hi wexe swa koteka ku VAR hi ku a wu boheki ku ta languta VAR i penalty kumbe a hi goal ku fana na tona swa koteka ku N'watipepe a ku na mitwa mi ri ni ngati kambe ni lava ku ta ni ta ti vonela hi nexe N'watipepe i fanele teka xiboho hi ku ya hi VAR protocol loko a teka xiboho VAR endlani VAR yi ri no is a referee who uses TV ku review incident so a hi ku no va yimela loko swi humelela va cheka video ku hi swona va ka hi swona Zinjiva khensa ngopfu nkarhi wa n'wina inkomu khani ma mi tiva swa N'watipepe tatana Victor Hlongwane kasi ku tlhela ka mahungu ya makhukhula kumbe ya ndhambi vafana vambirhi lava nga khukhuriwa hi nambu wa Selati eka Maxiximani Phalaborwa a va sikumeka Mahlatse na Tshepo Shayi va khukhuriwe hi nambu loko va ringeta ku tsemakanya u karhi u khuluka hi ntamu un'wana wa vunharhu loyi a ri na vona u kote ku hlambela a pona ku twa swo tala hi hungu leri Phalaborwa hi ntirho wo phalala na hi ku ntirho wo phalala hi ku angarhela laha u fambaka hi kona eLimpopo emoyeni na holobye wa mfumo wa miganga exifundzenikulu Biskop Makama nkulukumba Makama ya amukela eka mahungu ya Xitsonga xana hi hlamusele leswaku hi twa ku ntirho wo phalala kumbe wo sechana vafana va le Phalaborwa ka Maxiximani wu hlwele ku sungula namuntlha hi na nhlikani awara ya 3 a wu nga si sungula xana xivangelo i yini mi nge xeweta eka va hinkwavo lava nga ku voneni ka swiyanimoya leswi hi nga na swona na titwa loko ni vulavula swi tikomba onge hi na swiphiqo ku kuma holobye Makamu lava va lava ku hi hlamusela ku ri ntirho wo phalela ku angarhela u famba njhani exifundzenikulu xa Limpopo a ni tivi ku ri hi nga kota ku va kuma futhi holobye Makamu mina hina na mitwa se manje ingaku se na riqingho ra mina ri le ka xiyimo xa kahle ku hi kota ku twanana okay ntirho wa ku sechana vafana lava nga nyamala kumbe va nga khukhuriwa hi mati ya nambu ePhalaborwa wu hlwele ku sungula xana i yini leswi nga hlwerisa ntirho lowu ku sungula inkomo mi ta twisisa ku sweswi hi ri mfumo wa xifundza ti-team ta hina ti va ti hume hi ku hambanahambana na hi ku ya hi ku vanhu va na vuswikoti byo fika kwihi kumbe leswi va nga na swona switirhi swi hlwele ku sungula endzhaku loko ku ri ku a va ha ri khomelekini ku lava loyi hi nga se n'wi kumaka na Levembe kambe sweswi la ku hi vulavula ni ve ni kuma report ya ku se va fikini endhawini liya ku kota ku pfuneta vaakatiko ku
lavana na mitsumbu leyi mbirhi ya vana lava nga lahleka kumbe va nga khukhuriwa ka Maxiximani. So holobye xana ku angarhela ntirho wo phalela ndzhaku ka khombo ra ndhambu u fambe njhani exifundzeninkulu mi le ka xiyimo xo kota ku tisa nhlayo ya lava nga lova ku fikela sweswi? Sweswi loko hi kha hi hlayela vanhu lava va nga lova va ringana kwala ka 12 leswi swi komba ku va 17 wa vanhu ku phalala hi le ku ringeteni ka ku phalala ka vaakatiko lava nga khumbeka hi tindlela ta ku hambanahambana. Mi ta va mi vonile namuntlha ku Deputy Minister Masimula, Dr. Masimula na Executive Mayor va kona mugangeni liya. A ni kota ku fika hikwalaho ka ku khomiwa hi swin'wana kambe va le ku kombiseni na ofisi ya mina se yi tivisiwile ku ku na mimiti leyi ti kombaka yi lava tindhawu ta ku hi nga fanele hi kuma ku pfuna leswi hi swi vulaka ti-temporary residential units laha vanhu va nga tshama kona swi nga koteka ku vekela. Sweswi ni vulavulaka hi busy ku vona ku hi nga swi kuma ka district yihi ana hi tshama hi vambe ngoma kambe swa endleka ku va na makhombo man'wani ma humelelaka ka xikarhi ka lembe laha kumbe kun'wana le yindlu. So sweswi hi le ku ringeteni ka ku vona ku hi le ku hlanganiseni ku hi kota ku pfuna vaakatiko valava. Holobye hi ku komisa hi twa ku eMpumalanga laha president a va ri kona namuntlha va ri ku mali leyi lavekaka ku lunghisa laha ndhawu mi nga onhaka kona i 2 billion rand. Xana exifundzeninkulu xa Limpopo ku laveka mali muni naswona mali leyi mi ta yi tisa njhani ku yi ta helela yi tirhe leswi yi fanele ku tirha swona? Loko hi heta ku hlayela hina exifundzeni xa hina se a hi fika kun'wani ka vo 5 billion rand leyi a yi ta laveka. Swa mapatu ntsena a swi khumba vo 1.7 billion. Hi ta tsundzuka ku swi na swikolo swi ya khumbeka, swi na titliliniki ta khumbeka. Se hi le ku voneni ku mali leyi loko hi ta yi kuma hi tshemba ku swa endleka hi nga yi kumi hinkwayo xikan'we kambe hi le ku landzeriseni ku na matshamelo ya ku hi cini lexi loko project yi fanele yi endliwa hi department ya public works yi ya disaster, department ya Cogstar yi va pfuneta njhani ku vona ku ku le ku tirhiweni hi ndlela ha boheka ku nyika report ka laha mali yi huma kona ku fika kwihi na project. Hi vona ku sweswo swi ta leyi tirhisiwaku yi hetelela yi fikile vaakatiko yi hetelela yi tise ti-project ku yela ematlhesan'wini ya tona. Swi ni hupile nyana mi te 2 billion eMpumalanga eLimpopo hi komisa ntsengo ntsena ku laveka mali muni? Mali leyi nga hi hlayela i ta tsundzuka ku hina na mpfula ha ri ku yi kumeni swa sweswi a hi hlayela kwala ka va 5 billion leyi a yi ta laveka ku vona ku yi tlherisela xiyimo ka leswi swi nga xiswona. Hi khensile Holobye Biskop Makamu. Hi khensile Holobye hikwalaho ka nkarhi i Holobye Biskop Makamu va hi nyika xiviko hi ku angarhela hi laha ntirho wo phalela u fambaka hi kona exifundzeninkulu Limpopo lava ngo a va lava ku laveka kwalomu ka 5 billion ku lunghisa swilo. Ndlela leyo i makumu ka mahungu namuntlha yan'wana ta va kona nkarhini lowu taka. Riperini.